ja. Znači ovdje smo stali. Idemo prvo da riješimo spavanje. Ali, pošto običaj ima jedan pijanac, kojeg ćemo kasnije da vozimo i kontekilju prodajemo, ima običaj po noći oko 2 da pozove, da dođemo kod njega u grad, ovdje na autobusku stanicu, i da ga vozimo skroz ovdje, pa ovdje negdje on otprilike živi, a ova tačkica. Sada nas on ne bi ometao u snu, gasimo telefon, nepoželjni gost, jali mrak, a idemo da spavamo, to, aj. Diži se, ustaj. Sad, u ovoj emisiji, pošto baš dugo traje putovanje do grada i nazad, odlučio sam da ću da pauziram video kad krenemo, pa ću samo na raskrsnicama da nastavljam sa snimanjem, da vam pokažem gdje treba da idemo. Da ne bi video dugo trajao, prvi je trajao 45 minuta, što mi je ono previše, jer znam i ja kad gledam duge klipove, ono samo premotavam. Tako da se ne bi smarali, da vratimo telefon. Op. Vraćaj se. Evo ga. To vraćamo lijevim klikom isto, otvaramo. Idemo u grad. Kao što smo rekli. Koferta je tu. Samo da vidimo nešto. Kanisteri su tu, dobro. Enter driving mode. Nek se grijači zagriju dok se mi pripremimo. Lagano sam povukao vrata. Da vidimo ako se budemo trebali okretati unazad. Ručna. Svjetla. Op, ugasi ih. Gasi se bre. To. Aj. Sad ću ja da pauziram, pa se vidimo na sljedećoj raskrsnici. Ovdje pripazite, znači, gdje god ima pruga, ako čujete, dok prilazite njoj, ako čujete voz, prepoznat ćete njegov specifičan zvuk, stanite, jer ako igrate bez ovoga God moda, ako vas voz udari, gotovo je, izgubili ste. Ali evo, nastavljam video ovdje zato što tu je raskrsnica. Inače, za ovaj kombi najbolja je 3. brzina, ja nju koristim po makadamu, a 4. koristim samo kad izađem na asfalt, na glavni put. Evo ovdje sad, znači, možemo ići desno, ali put je jako težak, tako da, pogotovo za ovaj kombi. Mada ćemo jednog dana rally morati ići onom stranom, tako da idem lijevo ovdje. Pa sad opet zaustavljam do sljedeće raskrsnice. Evo nas prilazimo sljedećoj raskrsnici. Sad ću ovdje nešto da objasnim. Znači, lijevo su nam svi naši poslovi, znači tamo idemo čistimo jame, istovaramo drva, tamo nam je fletari, tamo ćemo ići i po točkove koji su nam potrebne za cumu. Ovo ovdje ravno, to bukvalno nije ništa, samo napravimo ovako krug i opet izlazimo ovdje kod ove kuće, tako da glup put, a mi za grad idemo desno. Sad neću da pauziram jer odmah ovdje je i druga raskrsnica. Inače, valja li dvoja kombija slaže se sa kanalom. Evo nas i druga raskrsnica. Sad, lijevo kad idemo možemo opet kod fletarija i tamo da dođemo jer ovo je bukvalno kao tranzitni put. Put oko svega. Tako da na koju god stranu okrenemo doćemo do grada. Ali, bliži put je desno. Sad ovdje ima sigurno nekih 6-7 minuta vožnje po asfaltu. Tako da ću opet da pauziram pa se vidimo kod kretanja za grad. Samo još nešto da objasnim sad već ovdje dok ulazim. Kao za cumu, kombi, traktor, kamion, za koje god vozilo.
Simulacija je za potrošnju goriva, to sam baš testirao. Ako vozimo na velikim obrtajima, potrošnja je automatski veća kao u pravom autu, a ako vozimo na manjim obrtajima kao što ja sad trenutno radim, evo, 4. brzina 100 na sat, potrošnja goriva je manja. I to kod sume važi i za temperaturu motoru, zagrijava više motor, znači, a to ćemo vidjeti, znači ako je veća, ako na više obrtaja držimo, pošto je naravno više motor naprijed. Ako vratimo sad, kad bi ja malo razlukao u 4. pa vratim u 3. to jest u manju brzinu, on skoči na veliki obrtaj i postoji šansa prevrtanja, tako da pazite sa menjačem da ne bi na glupom odravnom putu završili na krovu i podnijeli. A i snimat ćemo jednu emisiju, to sam baš razmišljao, jer ima baš par kritičnih krivina u kojima sigurno slijedećemo, ja skoro svaki put, bar malo sletim s puta, zato što, evo sad već veliki obrtaj. I, znači, kritične krivine ćemo prikazati, pogotovo tamo za rally cross, i ja sam testirao u toj određenoj nekoj krivini kojom je brzinom najpreporučljivije ući, znači da držimo neki maksimum brzinu, ali da ipak savladamo krivinu. Pauziram, vidimo se u gradu. Evo mene opet malo prije, da pokažem samo ovdje nešto. Vidite ovdje ovo skretanje ima, proširenje za autobusko stajalište i skretanje. To je onaj drugi put kojim bi izašli da smo išli onim putem, ali tu možemo da skrenemo kad idemo na deponiju otpada ili na pistu. Ovdje ravno je za grad, a ovamo lijevo, tamo imamo nešto kao skijaška staza, pa tu je teško, znači ja sam pokušavao da popnem se bilo kakvim vozilom dogore, nije moguće. Ali eto, imam ovaj spawn stvari, mod, evo ovdje je skretanje, pa onda stavi motor gori slijedećem, kao to je traje 2 sekunde za dvojicu. Tako da, glupost, ali eto, ako imate više vremena da se zabavljate po mapi, možete tamo ići. I tamo je, pošto sam primijetio, ima mod za našu novu kuću. To možete pronaći na YouTube kod ostalih YouTubera. I svi su pokazali kuću, ali niko ono ne pokaže gdje je put za kuću. Tamo je taj put za kuću, čim skrenete tu malo idete nekih 200 metara i kuća je tu. Evo ga još jedan kombi, sam žute boje. A ovdje sad poslije ovih stijena, ne vrijedi mi da zaustavljam, već sam blizu. Malo ga vučem previše brzo, trošimo gorivo, ali nema veze, trošit ćemo ložu. Vidi budali, a! Ovo je bilo umalo. Kakva budala? Evo šta mi se dešava, ali iz razloga jer dok snimam igrica mi malo buguje, ja ne znam zašto, ako neko zna rješenje, i u prošlom videu sam tražio. Kad god uključim snimanje, počne da mi buguje, jedino ako sad zaustavim, onda je sve u redu. I zabagujem, jednostavno gubim sliku, orijentaciju, kad se u kom trenutku gdje nalazim, koliko smijem da kočim, da skrećem i ostalo. Evo znači ovdje je skretanje za grad, tu je grad. Kad god dođem, ja znači prvo riješim što se goriva tiče i onda samo uđem unutra, platim gorivo, vidim razliku novca koji mi je ostao, s čim raspolažem, da vidim šta mogu od stvari da kupujem. Prvo ćemo objasniti ovdje benzinsku pumpu. Ovdje ćemo da parkiramo. To gasi. Povuci ručnu. Kofer, to će nam trebati. Ispadaj naprijed. Evo, ovo je ta loža koju ćemo mi da koristimo. Ovamo. Inače, ranije sam ložu sipao samo u traktor, tovario u kanister i sipao u traktor. Ali, može i kombi da ide na nju i ništa
ne mijenja stvar. Evo, loža je koliko, a pogledajte dizel. A čak zna nekad da loža bude oko 2, nešto, a dizel 4, nešto. I zamislite vi sad kad sipate u kamion, gdje otprilike, ne znam, kad sipamo dizel stane oko 1500 u novcu, a znači ovamo duplo jeftinije, znači staje 750. Pa vidite, znači imate 750, uštede 750, kupite 3 seta gedori. I 98, Super 98 koji sipamo u auta je 4, zato uvijek isplativije sa kombijem ići do grada, auto ćemo koristiti samo za hitne slučajeve. Idemo prvo ovdje, znači šta nam treba? Treba nam to, znači ja ću koristiti mod, na E tipku kupim. Mod za torbu što koristim, a sad ću vam to objasniti ovdje. Kanister ćemo ovaj odmah natočiti dok je gorivo ovako jeftino, pošto zna i preko 5 da pređe. Okrenemo kanister, na F otvaramo poklopac kanistera. Bez uzije da pričamo o opciji, vi to već znate, ali jao, još nije otvorila benzinska, nema veze. Taman da objasnim za torbu, znači na torbu CTRL plus X. Tu pojašnjavamo torbu, znači kapacitet torbe. Evo, od 1 do 50, ja sam stavio 50, ono da ne bi u nekom trenutku bilo nema mjesta u torbi, a da bi torbu sad podesili kapacitet mora da bude prazna. Ovo znači vi istražujete, ja sam podesio posvo. Ok. Ne može da podesi zato što sad u torbi imam kanister. Ali dobro, kod mene već na 50, tako da ćemo na cancel. Ili kao što neki kažu kankel. CTRL X. Znači to. Konzolu ugasimo. Sad kako kupiti? Ako negdje priđemo na E kupimo. Gledajte donji lijevi ugao. X. Kad se ovako pokazuje torba je otvorena. Kad se ne pokazuje zatvorena je. Stvar iz nje vadimo na Y. Idemo i to pripremiti da se sipa. Malo sam pogriješio, to ide ovamo, sipat ćemo ložu. Dugo sam igrao dio gdje nema lože, pa sam naučio da sipam stalno dizel. To. Idemo odmah i kombi okrenuti, pošto nemam rezervar s druge strane. To. Pustimo ručnu, prvo ja tako da radim. Palimo. Kao što vidite, ni retrovizore nemam uključene i mnogo mi stvara problem, pogotovo sa kamionom kad ulazim u rikverc negdje da praznim septičke jame. Mnogo mi stvara problem, šta ću kad imam laptop za internet, a ne za igrice gamerski. Sad kofertu, znači što smo napravili alat Gedori set, što ćemo da koristimo kasnije i da naručimo. Da vam pokažem gdje se ubacuju dok se trgovina otvori, ona se otvara u 10 ujutru, zatvara se u 8 navečer. Znači tu priđemo, čučnemo, ovako. Sad je to nekad malo problem jer viš morate baš ovako. Jeste čuli taj zvuk? Znači to je zvuk da je koferta upala. Ako nije čuo se taj zvuk, onda ona je zapala negdje ovamo iza ili tako nešto. Evo 10 do 20. Trgovina. Ovo ovdje, to je birtija, kafana, noćni klub, kako god da zvali to u to vrijeme. Ovdje lijevo, tamo idemo tehnički pregled, jedno ih tamo, op. Ako nastavimo dalje pa napravimo krug ovako, tu dolazimo do radione komunalnog, kako se to već zove, gdje možemo da praznimo svoju cisternu iz kamiona.
tu isto gore ima skretanje za tamo. Ako ravno idemo, tamo je znači nastavak sela, fletari i ostalo. Bježi ti autobus. Autobus. Ovamo je znači ono je crkveno dvorište. Tu se rađamo ako poginemo. Daj čovječe, postrijao sam još natvora trgovinu, moram da popušim cigar. Ovdje je autobuska stanica, tu dolazimo u 2 sata po noći ako nas onaj zove da je pijan, da ga vozimo kući. Preporučljivo je znači ako nemate puno posla ujutru, evo ga otvorio je. A ujutru planirate negdje da idete, kao što recimo sad ja ovo planiram da idem do grada, sljedeća emisija ćemo ići na ostrvo po neke stvari i ostalo. Jumalauta! Good help me. Preporučljivo je da ga odvezujete, jer da bi njega odvezli vraćate se taman ujutro oko 6 i onda vam je dan slobodan. A svejedno vam je da li spavali 9 sati bez prekida ili 1 sat, fatik vam se popravi do kraja. Tako da možete slobodno prihvatiti taj posao, a možete dobiti 100, 200, 300 dolara ili koja je već ovdje valuta u igrici od njega, ali ja sam jednom dobio 50. Jer postoji, ja mislim, sad u ovom zadnjem dijelu, za koliko vremena ga odvezete kući, toliko i dobijete para. A ja sam nešto istraživao dok sam njega vozao satana, evo ga. To inače mi govorimo satana kad smo živčani, stalno nešto psujemo. Mnogo živčani smo, rade živci. F, zatvori, uzmi na lijevi klik, nosi kombi. To... Ček, prvo ćemo ovako brže ide. U lijevi klik otvaramo. Joni kako da uprksu, znači kad kolutić okćemo prema sebi otvara se, kad guramo prema naprijed zatvara se. Kad budete u kabinu točili gorivo, slobodno ostavite ovako kursor nanesete, otiđite do grada i vratite se. Treba baš dugo vremena da se natoči kamion. Nije mi jasno zašto su ovdje na ovaj kombi napravili kuku kad nisam ubacio mod za prikolicu. Inače ove kanistre možemo i na krovu od kombija da vozimo gore, neće sigurno spasti, ali... Nema veze, meni je navika ovako jer sve do sad nisam igrao s ovim modom za kombi, igrao sam sa klasičnim vanom. Perkele! Perkele! Ajde čujemo za koji minut natočim sam gorivo. Natočili smo gorivo. Ulazimo u trgovinu. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kauppaan. 169,35, a zamislite da smo sipali dizel, bilo bi 300 sigurno. Evo ga, lijevi klik platimo. Sad prvo ću uzeti kutiju cigareta koju ćemo nositi u džepu. Otkucavaj vrate, je spor. Na F otvaramo torbu. Minullakin oli joskus ennen vanhaan koira. Na I, evo 20 cigareta imam. Čuti! Tuossa tiellä, niin sieltä katkesi jalka. Ispušimo na lijevi klik. Sve jedno vam je da li sad ovako radili, malo pomalo. Ili da samo zapalite, držite I do kraja, da izgori do kraja. Prvo moramo da riješimo stres. Eikä se oikein päässyt sitten ulkonakkaan käymään, niin minua sitten rupesi harmittamaan se, niin minä vanhat lasten vaanut hain varastosta. Ja sit minä sillä kuljetin. Kupovina, znači šećer i uvijek sav treba, pošto nam trebate za tekilju. Minä olin tuolla välillä sitten siellä... Hiva, dovoljno je jedno, ali evo sad kupim sve pa kasnije onda ne kupujem dok ne spadne na jednu, dvije. Kafu kupit ćemo jednu, štedimo novac. Spreme protiv ovih buba. Oni realno riješe komarce, realnih
Heti se muuten sai, heti se rouva. Vidiš ti budale, ne gasi. Oispa Čut! nähnyt, miten se sai. Siedäkö se hyökkäsi? Spremi, znači 4 sata u realnom vremenu u igrici vas rješavaju ovih insekata. Ali džaba kad opet muhe ove zuje, tako da je glupost. Kupit ćemo jednu vreću za grill. Mlijeko mi ne treba. Gajbu piva jedno imamo, kupit ćemo samo jednu. Čipsevi mi također ne trebaju. Ukupno nam 20 flaša treba za tekilju, jer od jednog bureta tekilje možemo da napravimo 20 ovih flaša kilju, tako da kupujemo sve. Sad, hrana najekonomičnije su kobasice, tako da ćemo uzeti sve. Uzet ćemo i pice sve, ali i makarone sve, pa kasnije nećemo kupovati, sad ćemo malo da se isprsimo. Cigarete, kupili smo jednu kutiju u džep, jednu ćemo za rezervu da imamo. Što se Onko minä ikinä tiče kertonut minun painiurasta? ovoga, znači remin, Minä olin peräisin kad budem kun sklapao mulla auto, okkani. ulje za Minun košnice, puoli ulje juttu za kun maailma motor, kuuluu, mutta permanent, menestyksen tiellä akumulatori, on se, kun filteri, mikki svjetice, sve taide ćemo to da joku kupujemo kummosta. kasnije, kao i sprejeve. Oletko aina rupes Sad, naaramaan, ovo kun nam minä gorivo sanoin, treba että za pistä sinä čamac. poika suuta oikeammalla, että minä tervasen sua Juti, ohta. satana, ideš mi na živce. Treba za čamac i za skuter. Uzet ćemo ga sad samo jedan kanister koji ćemo imati u čamcu, za ne daj Bože, ali skuter ne vozamo, tako da ne treba nam za skuter još uvijek. To bi bilo to, shopping bag. Idemo. Opa, Se tervetuloa zaboravio sam uudelle. pivo. Ajmo, da ubacimo u torbu. Izbacuj mi bre pivo. To. Ne bi, zaboravio bi znači opšto. Zabagovala igrica. Da prvo popijemo jedno pivo. Da riješimo trst. Da nam ne bi zacrvenilo, pošto ne volim usred vožnje da staje, nervira me to. Idemo. Sad ćemo ići na deponiju smeća, pošto sam ja smećar, ja sve živo kao krtice skupljam tamo kod naše kuće, tako da sad idem tamo. Video ću pauzirati, pa se vidimo na važnim skretanjima. Inače ovdje sad kad krenemo iz ovoga đavola, iz grada, znači vraćamo se tamo ono lijevo pa na ono skretanje. Opet lijevo, pokazat ću vam. Evo, znači stižemo kod tog raskršća. Tu skrećemo lijevo. Za svaki slučaj ne skoro preseže jer ima oni ninji. Opa! Malo smo se zanijeli. Jer nisam dosta snimao, pa sad dok uhtim tipke zaustavi, pauziraj, pokreni. Vrati bre u kraju. Znači sad idemo vamo. Još ću nešto da vam pokažem sad ovdje. Ovdje lijevo je skretanje za kući, to je ono odakle bi dolazili. A odmah tu prva kuća sa lijeve strane, ne znam da li vidite odavde, primjećuje se malo, tu beremo jagode. Vidimo se na sljedećoj raskršći. Znači ovdje desno palimo na pistu, a lijevo idemo na deponiju. Vidimo se opet kod važnog skretanja. Znači samo pazite lijevo, evo ga ovdje skretanje. E sad, ovdje znači po deponiju ima dosta nekih raskrsnica, ne možete se izgubiti. Gdje god da okrenete nekako ćete dospjeti do glavne deponije. Ali ja idem ovdje desno.
Tu inače kad tekilju prodamo onom pijancu, on čim je popije tekilje, te prazne boce se stvore ovdje na deponu. E sad, vidite da se ova rupa razlikuje od ostalih rupa. Tu što ubacimo, više se nikad u igrici neće pojaviti, osim nekim programom za ubacivanje stvari, kao što je ovaj cheatbox. Opet lijevo. Najsigurnija druga brzina, ovdje ne trebamo treća. Eno, orijentir nam je ona bandera. Rasvjeta. Da. Znači tu dođemo. Ali sad ćete vidjeti zašto dolazim. Zato sam krtica, bukvalno krtica. Nećemo ga gasom, ćemo stati. Opa. Enter. Izlaz napolje. Došli smo zbog točka i zbog kreveta. A zašto to meni treba vidjeti sami? Volim malo dekoraciju. Da li ću imati mjesto sad za... A, može, ali da se nagura. Nećemo onda tako, onda ćemo ovako raditi. Ovako. Ovako. I to ćemo onda tu gore. Kako stoji, super. E sad, znači ja se vraćam kući, pa... Kod kuće ćemo nastaviti onda dalje igru, da ne snimam džaba toliko putovanje. Stižemo kući, ali eno i telefon zvoni, tako da... Brzo. Idemo se javiti. Da vidimo ko šta hoće. Alo! A, prestalo je da zvoni dok smo stigli. Preki. Inače, usput, popili smo 2-3 piva, popušili cigar i najzanimljivije. Kauč nam je bio spao zato što malo smo brzo išli po rupama. Sad ću prvo da riješim, evo, da on izmakri, inače vi ako hoćete kulturno da igrate, onda idete u WC iza kući ili negdje. Priđemo da riješimo prvo žeđ. Dosta, kasnije ću to sve do kraja, samo malo da se ne onesvijesti. Sad imam posla, znači hoću da sve to iz kombija složim, a pošto sam malo bolestan u mozak pa volim sve pod nekim uglom da slažem. Vidimo se dok to posložim pa ću vam pokazati gdje je šta stalo. Evo ga, zvoni opet. Javi se. Oi, meidän likakaivo olisi ihan täynnä. Ona je u gradu, hoće da mu rešavam septičku jamu, to je evo ovdje. Ali ja čekam da se napuni svih 5 poslova pa ćemo onda to. A dotad se vraćam svom uređivanju. Pa da počnemo, znači, ako sjećate iz onog prvog videa iz paketa novogodišnjeg, evo dobili smo onaj radar, njega smo stavili tu. Drugo ništa po garaži nismo mijenjali, osim što kanistere smo donijeli ovdje da složimo. Sad što se tiče sofe, evo je ovdje. Zato nju tu stavljam, ali ne znam zašto, ali eto, čisto kao kraj roštilja da ima. Roštilj na točak, zašto roštilj na ovaj šuplji točak? Zato što kad je roštilj samo na podu moram 2 puta da čučnem, što me nervira da bi prišao njemu kad su kobasice na njemu. A ovako dovoljno jednom c i ja sam već tu. Pivo, samo malo da otvorim vrata, ne volim zatvoreno, običan sam. Pivo uvijek potrebno. Ovaj kanister sam stavio ovdje, njega ću odnijeti u čamp. Ajde idemo odmah. Idem to odmah, pa još u kući unutra da pokažem šta ima i to bilo to za danas. Sunce zalazi, utorak prolazi. Znači, evo samo ovako i samo ravno idete, zaustavit ću i ovdje da ne snimam svaki korak, ne morate vi sve znati šta ja radim usput. Evo nas kod čamca, tu ćemo i da fatamo ribu. Kao Žihni dinastiji, evo ga, to neka ga tu, bit će nam potrebno. Inače sa rezervarom od čamca možemo 3 puta otići do
ostrva, evo ga ovdje, ovdje je ostrvo. Možemo 3 puta otići ostrvo, ali se ne možemo 3. put vratiti. Znači jednom otići i vratiti se, drugi put otići i vratiti se, 3. put otići, ali nema vraćanja. Također sam i to testirao koliko, mislim, sa ovim rezervarom što ima sad unutra trenutno. Zaustavljam, vidimo se kod naše kuće, pa da vidimo šta smo unutra sredili. Kuc, kuc, ima li koga? Evo nas, kod naše kuće, upadaj. Fatik već je umoran, na brzinu ćemo to sve da riješimo. Znači, u međuvremenu dok sam slagao stvari, popio sam koje pivce, jeo sam, ispušio sam cigar za stres. Primio sam još jedan posao za jame. Složio sam ovdje radio, volim tu da ga imamo, da popunimo ovu policu, ovdje sa strane, ovdje veliki prostor, tu ćemo pekare da stavljamo od relija. Ovo pošto neće u auto na televizoru, eto mala dekoracija, CD dok ne kupimo CD player. Flaša onog alkohola koji smo dobili u poklonu nek stoji tu, pa ćemo možda nekad cugati. U jednoj emisiji ćemo pokazati kako se i TV pali. Što se tiče sobe, tu nisam ništa, samo sam donio onu disketu, da ne bude tamo na podu, koja je također iz paketa. Kuhinja, ovdje sam stavio, pošto ćemo tu kafu da pravimo, stavio sam onaj jedan paket kafe i jednu kutiju cigareta što smo kupili. Ovo sam ovdje sam pobacao, znači 6 šećera i jedna hiva koja treba za tekilju. To nisam htio da slažem jer to ćemo sutra već da iskoristimo. Frižider, znači tu ništa ne slažem nikad, samo nabacam, ali kako treba, znači makaroni koji rješavaju glad za pola. Evo sad ćemo da pojedemo. Kobasice i pizza. Zatvorimo. Aj kasnije će to. Što se tiče ovoga, ovdje ćemo gore kasnije sve dopunjavamo makaronima, pizzom, svim ostalim stvarima, čak i čipseve ćemo kupovati. Ovdje znači pretežno svaki put kupim šećer i hivu, sve. I onda redam ovoga do pola, onoga do pola i sve ovako, znači fino. Ovo isto nisam slagao jer to ćemo popiti usput, već možda sutra, pošto u to sipamo onu tekilju. Sad znači da završimo današnji dan, kupanje, sređivanje, pišanje. Ajmo prvo želje da riješimo. Žeć, opa izvini. Žeć. Da bi se kupa moramo da ustanemo. Odmah pišaj, svi pišamo. Spres možemo da ispušimo i cigar, cigar po duše neće da se smoći, ovo su električni cigari. Taman dok završi kupanje i cigar će da se ispuši. Puši mama ti. Ajde puši, dakle, kupaj se. Inače, stres rješavam kad mi padne na pamet, nikad ne čekam ni da je do kraja, ili ako ga vidim malo, ono, volim voditi, ispušim cigaretu i ne razmišljam o tome, čisto kad bacim pogled na ostalo, zapazim. Okupali smo se, u isto vrijeme prestajemo i sa pušenjem i pišanjem, Da sam da li da odmah riješim, ma idemo odmah spavati, pa ćemo onda sačuvati, sutra nastavljamo odmorni. Gasimo telefon da nas onaj ne budi još uvijek, jer još uvijek nismo spremni za sve stvari. Slip. Aj. Kako vi zaspivate kad liježete? Kažete aj. Evo ga, spavali smo se. Evo ga, ne vidim. Diži se. Ustaj. Idemo to znači sad sačuvati i sutra nastavljam. Inače... Da, evo vidite. Kad nanesete kursor, piše evo koji nam je to posao tačno. Evo vidite. Ne morate popet, tu možete i odavde, znači sam dovoljno da nanesete kursor.
ja vidiš da ispražnjavamo kanalizacije. Ja ću sad sačuvati i to je to za ovaj video. U sljedećem idemo na ostrvo čamcem sa još stvari koje su nam potrebne da složimo, da bude sve spremno, sve na dohvat ruke, kako bi mogli dalje da snimamo. Vidimo se.